Trener Zrinski je nastavio sa sjajnim izdanjima ove sezone, porazio ekipu Borca, no vi tada niste bili na klupi, što je bio razlog? Zdravstveni razlog, bio sam pozitivan u utorak i evo, hvala Bogu, u ponedjeljak smo napravili ponovo testiranje i sve nalaze, tako se hvala Bogu dobro i ajmo reći da sam prošao lišo, što se kaže, s blažim simptomima. Ali naravno gledao sam kuću utakmicu, dečki su stvarno odradili dobar posao, osim tog 10 minuta ulaska u utakmicu, ovo sve ostalo smo odradili kako treba, zabili golove na vrijeme i priveli mirnu utakmicu kraju. Sada slijedi mali odmor i nastavak priprema za nove utakmice u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Kakav je plan? Ostajete jedno vrijeme u Međugorju? Tako je, danas idemo u Međugorje, odradit ćemo tamo 2 treninga, u petak ćemo odigrati 14 sati utakmicu protiv Solina. Bitno je da igrači koji su bili sad jedan duži period out poput Šipovca, Kamnara dobiju minutažu, pošto se uključili normalno trening, jedino nam je još Bekić ostao koji radi još po posebnom programu, ali vjerujem da će on idući tjedan ući u trening normalno. Već ste ranije komentirali moje sljedeće pitanje, no reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmice za kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo, tamo nema igrača Zrinskog. Pa nema, dobro, selektor je napravio popis kako njemu paše, vjerovatno se vodi s onim što je do sad zvao da je to u redu. Nadamo se da će odraditi ove 2 utakmice Finsku, Ukrajinu, da će izboriti baraž jer smatram da Bosna i Hercegovina ima kvalitetu što je pokazala u ranijim utakmicama. Tuzla City sada je ostala na 7 bodova s obzirom na remi na stadionu Mokri Dolaca, iduće kolo utakmica na Tušnju sa Tuzla Cityjem, eventualnom pobjedom napravili veliki korak prema titulu prvaka. Pa tako, imamo još vremena, ajde ovaj tjedan koristimo malo i da se opustimo i da se regeneriramo, malo tog pritiska, ajmo reći, tih očekivanja da pobjegnemo, ali znamo što nas čeka na Tušnju, vidjeli smo Sloboda, Veleš, kakvi su uvjeti, to nisu nogometni uvjeti, tako da možda tu neće igrati nikakvu ulogu i nekakva naša dosadašnja prezentacija na terenima, vjerojatno će Biko se bolje snađe, ali moramo napraviti plan za tu utakmicu jer je iznimno bitno da se ne izgubi, da bi se zadržao isti razmak, a naravno da mi želimo pobijediti kao i svaku utakmicu.